Red, karyawan na ba dito? Jack sa way pagwi, sa way mau, karata Paul Silu, striker. Kapaw na ba ito sa way mau, karata Jack and Sepal. Hala po, first, manpot tayo mo, Andrew Moses, kawaganap Brian Alec. Kayo na po stock ka dito, Andrew sa way pagwi, sa way mau, karata Paul Riau. Karyaw na po, picture cutter, nawawala dito, antusak sa mga pagwi, sa mga mau, para ta siguro. Lahat, kapaw na po at dito sa mga pagwi, para ta purpaw. And sa palala po first, we got a full pace, look guys you. Then separate, full pace, Brian Alec. Ano makas kayo, out to? Kayo na pa dito sa Wamao, karata Paul Riau, ang Lugdugaisu, karyaw na pa dito Brian Kila, sa Wapagya Strike, karata Riau. Kasi muna po so ka dito Brian, Pagi Pur Kanawawa at Walid, left Pagi sa Walid, karata Nita Pumula po face, Nita Pumula, Yaman Tika, Yaman sa kaso dito Tika, Yaman sa kaso dito Tika, set Yaman sa kaso dito, Nagrot. Bukan Haudan Obey Karata Lagpo on Lugdugaisu Brian Alec Lagpo on Lugdugaisu. Kayo na po at dito Murph Katangtang strike, karata strike niya ang Murph. Ano with third tapper Kiki Soalan Kasa first tapper save control Utan Mararatuli. Dan pertama Taklan Salman, kawan of Sakri Charlie. Kayo na po at ito. Sawa mau. Out A on Lugdugaisu, runner na po first. Midfox Taklan. Kayo na po at ito. Karyaw na po at ito sa sawa mau. Paul Silu, striker. On Lugdugaisu. Tagalan sa kawan at picture kawan at Qatar. Kasilunod pa dito sa Wapagi, karatan Sepal, ala po first, Murph at ala po second, Sakiri Anutok, kawan at Muri Sakiri Ali Peter. Picture kawan at Qatar kayo na pa dito sa Sakiri sa Wapagi, apa strike, karatan strike liyaw, ang Lugdugaisu, karyaw na po soka dito, Sakiri Paki sa walang karatan, out liyaw. Dan pertama Ali Peter. Picture naman kawan kacar alalat kayo na pusok ka dito. Sawa mau karata Paul Riau ang Lugdugaisu runner ang first second. Karyaw na pusok ka dito Ali Peter kila po tagim karata strike Riau Paul Riau ang Ali Peter. Baglaw po itong mga sawas kita talala. Picture naman kawan kasilunod po dito Ali Sargala sa mga karata full count ang Lugdugaisu. The last no po kawan shock na wawa dito Ali Kila Paki Purta na wawa shortstop second place stopper sa walal karata Ali Peter Tota more kasawa dito out of there karata out sulu ang Lugdugaisu. Ano masasin kanagila Buko pa, mga nakupan ng Pasilu. Lugdugaisu nakatilita tenpaw karata wukataglan ten mamina nausan pagayr. Lugdugaisu kulugol teng wanaw kalubdi PPOY kulugol teng Isak wanaw Isak sa silawalag. Dan pertama sa PPOY Arroyo kawan at Nagkaiver Town. Picture naman kaskasanayra kacar halalat kayo na puso ka dito Arroyo katangtang pa kano stop sawata por karata at huluk Arroyo kasulalil first sa ninintag tala sakan ninintag tala utabusagan. Dan pertama Nagkaiver Town runner na for second
Picture kawan kacar alawat. Kayo na pusat na wawapir adi ka makay praktisar pir ata na wawasustap kumamur kilakla tapar nagrop karata yaut ang PPOI dan pagkamu Stin Isaac kawan beristin Keith Penas kayo na pusat adi to Stin kila praki pila labu right praki kisan praki sawalil lelkal pata karata Aroyo keso sangsakan ayati to mumpuan ati to Stin sa mga kakaryar 4% first third ano naman po sang PPOI Keith Penas Auteo ang PPOI runner for first second first third runner for first third kayo po ati to Mao karata strike Riau Karang po kaganap nawa wala dito Keith naman paki sa walil karata strike out dan pagkamo Antru Yadam Jared Wilbur sa PPOI out Riau runner first third kayo na po soka dito Chelo kila sa wapogi Mao karata strike Riau on team PPOI out Riau Karyaw na po pitcher Katara dito Cheo kila Poti ang pitcher Sarat Ati wali Karataro at ato safe home Stin Kaskusawada third Uti third Cheo Uti po second Karata runner po second third Manpok tango Ted Jack Kawaw na mo rin Ted Sanchez William Ted kawaw na pitcher kawan Katara dito kayo na po so mga karata Paul Riau ang PPOI out Riau runner po second third Karyaw na po dito tet naman kamera sa Waipaki karata Paul Silu strike ang PPOI pitcher ranonop Katar kasilu na po sok na wa dito tet pan po sa Waipaki so mga karata tet and sepel ala po first teman pagtango Sanchez William full pace, 2 out. Kayo na po shock na wawa dito Sanchez moment katanggang buwan po sa Waipaki sa mga karata Paul Riau pitcher sa kawanop sa Qatar Karyaw na po dito Sanchez sa katanggang buwan po sa Waipaki strike karata Riau on PPOI kasi luna po shock kata Sanchez Paki pita na wawa right paki sa wata porti karata Stina dito on Jawag sa Keso mararati to on tet uta po third Sanchez minimum po first 2 out runner po first third dan pagtamo MJ Rudolph kayo na po kakanap sa dito MJ sa Waipaki sa mga karata Paul Riau on PPOI out Riau Karyaw na po sa dito MJ pati pir tanawawa ali mo man pati tapay rari ko sa wata pati karata tet adito po Sanchez kasi ito Lil po third MJ Lil po second man pagkano Kips Jack 2 out runner po second third kayo na po dito sa Wamao karata Paul Riau on PPOI Karyaw na po sa nawa wala dito tet so sarakala sa Waipaki Paul Silu Kasilu na po kawanap sa katanawa wala dito tet keep sa Waipaki sa mga karatan sa palala po first ano na full pace on PPOI 2 out then sapat full pace Joel Edward pitcher kawanap catcher mo manala tahat kayo na pa dito Joel Paki Piki Wali Christopher naman pilak tapor na kurap karata 3 out on PPOI Sasin kanigila pa kopra ng Pasilu
Tempang mapipiway katilita na tako pa na pasiluga nagtawag taglaan tem damina pipi PPOY Kologol Teng Isakpaw Teng Isakpaw Kalupti Kaisu Kologol Teng Wano Teng Wano Bantok Tamo Christopher Palampus kayo na puso ka dito kus sa wapagi sa wamaw karata polyaw karyaw na po atito sa wamaw karata siluew ang lukti kaisu kasilunod po so ka dito strike karata full count lasin na po kaganap shot na wawa dito kuskula sa wapagi sa wamaw karata sepal kasi siguro po first dan pertama Kishan kaganap Martigan kayo na puso ka dito Kishan sa wapagi sa wamaw karata polyaw kayo na puso ka dito Kishan sa wapagi sa wamaw karata polsilu kasilunod na puso ka dito Kishan paki sa walil karata full gown Last number kaganap so kadito Kishan kila paki purta nawa wati wali kamche momon katang paki sa wali karata Kishan Kesa marara irakaras pena hatik dito ay utan bangaratul latito home out hanom aman tilka aman out utan mil kesuwa dito sa porta Kishan taga Kiwe Samson aman tilka amanon utan mararatul dan pertama matkan pakai kayu na panway putwalik rataper matkan kisu tawtap first dan pak merin Jack Johnson kawan nomor Jack Andrew Bosis kawan nomor pakai ada nawa lab kilak taper na grup lagara tau riau on lab tukaisu runner number first men pertama pitcher sang lupti kaisu Andrew Moses pitcher ayah luta momon kat-katantan kayu na pusat na wawati to lel strike karada strike riau kayu na puati to Andrew katang da prag strike tapol karada Andrew strike out Jason kanagila pukupan ng papaw ten lupti kaisu katilita ten eu karata ten mam na tayo lupti kaisu kurgot ten isu PPOY kurgot ten Isak Pao isu ni Isak Pao men pertama sa PPOY KJ Bahas kawana murun kece Arroyo Biza bakay pargan murun kayo no pa dito kece sawa pugi sawa mau karata pol riau karyaw no pa dito kece wakalay paki pirilalit tapol karata strike riau pol riau on team PPOY Kasilunod pa dito kece kila sawa pagi karata full count on PPOY nasin du pusok na wawato kece paki pir ka po tagim karata out on PPOY Nagpagtano Arroyo kayo na pa dito Arroyo katanda pak pir tala na wawa
Rapaki Pabol Karada strike Riau on PPOI out there. Strike Riau out there on PPOI. Picture Mamon Kawanap Kelati to Katar Karya Unupati Arroyo sa Katar the Baksak Pabol Karada out Riau on team PPOI. Man, pag tayo tama mo, bago taglan yawu, yan lil tawasan pakarmas, tagawagtag kakangwa. Okay, Punchiner. Makaibar to. Paki ano utang mau pagkukarata. Episode, panggi keso, tau da po first. Two out, runner po first, manpok tango Steen, Isaac. Picture naman. Kuligla dito, Qatar kayo na po dito. So, mau karada Paul Riau. Karya na po sa nawawala dito, saksawa pogi. Paul Silu. Kasulunod po kakano, picture Qatar dito, Steen katang-tang, Praki Piraway look, Rakiso, Panggi Keso, ano po second tauda, Steen tauda po first. Manpap tango, Keith Pernas, kakano, Jake Wilbert. Two out, runner po first second, picture kakano, kayo na po sa Kata, Keith Sawa Mau, Karada Paul Riau, on PPOI. Karyaw na po sa gati ito. Keith Paki. Ano may picture? Tapper. Kasala first tapper karata. Out sulu. Pupuraway ka nagila pa ako pa ng basilu. Sorting ra katilita karata ting pain bataram eh. Pupuraway isak pao. Lugtika isu. Isu. Isa pao ni Isu. Picture Rienter Mempok tayo prayan alik sa Lugtika Isu. Pembangun ko pa ng papaw. Kayo na po soka dito sa Wamao. Paul Riau. Kayo na po soka dito Fran Poki sa Walil Karata Riau ang Lugtika Isu. Yung soka dito Fran Poki ang shortstop tapper. Kaseda first tapper out on first. Save on first. Save. At tapar kita lustuwat nen sawa mina po me karada save lapran po first. Both man po tayo kayo po adito sawa mau. Karada Paul Riau. Karyaw na baso ka adito both saksawa pagi. Paul Silu. Kasilu na po sa soka dito both saksarak sawa po karada sepa lala po yatan first. Time out Tagalan Salomon manpok sa Lugtika Isu runner po first second. Kayo na po dito sa Wamao karata Paul Riau on Taglan. Karyaw na po sa dito Taglan katang-tang sa Pagi sa Wamao karata Paul Riau. Paul Silu. Silu na po dito set sa Wamao karata Taglan sepal ala po first. Kaya nga full pace ang Lugtika Isu, kaman sapat full pace, Sakri Charlie, no out, full pace ang Lugtika Isu. Kayo na po picture kawanap, Tetarata nawawa dito, strike, karata strike Riau, ang Sakri, kaya na po soka dito Sakri, pak, bravo, karata out ang Lugtika Isu. Manpok tango sa Lugtika Isu Ali Peter. Picture Qatar kayo na po dito.
Ali sawa pagi sawa mau karata Paul Riau full pace 1 out karya nu bosak adi dali kata the pok pitcher tapper second kit second out kata lagi on sawa mau karata save set first karata out Riau on look to Kaisu runner na po first second first third 2 out, man pop timer, Christopher Samson, kayo na po dito, sawa mau, karata Paul Riau, karyaw na po dito, sawa mau, utan, paterman naman po, katsilo na po dito, pop ni sawalin, karata full count, last na ba dito ang pag pumulati balik ang tapper kasa na second tapper save aman tilta both tilta buong man pag tayo na Kinsan Yohanes runner po second for first 2 out kayo na ba dito sa mau para ta Paul Riau out Riau on look to Kaisu karya na busog na wawa dito sa sawa mau para da Paul Silu saka dito sawa mau para da Kinsan and Sepal ala po first Ali ala po third Takus ala po second 2 out full pace mentok timer Martkan Pani siyang look to Kaisu men Sepat full pace pitcher cutter kayo na po dito sawa mau karata Paul Riau on team red karyaw na pusok nawawala dito Mardigan katang na pok catcher pokit tapper 3 out on look to Kaisu Dasin